Ithi mina ibihambe igqume behamba igqume kuba ibinkulu ingakwazi ukuhamba isheshe kodwa ibihamba emhlangano izokubeka enhlangano enhlangano phezulu ukuthi kube kona ukubuyisa futhi enkulu futhi igxaza phambili ithi hayi mntana ithi hayi phela mina kokeli mhlanje ningibeka lapha nithi ngibe umshumelo walibandla mina ngade ngumshumayeli kudala ngambe uGobindulu wakhetha uGobindulu ngathi ngumshumayeli wakhe hayi omabandla wathi ngumshumayeli wakhe phezulu kwethuna kufuna ukukhuluma mina kwakhuluma mina ngempela ithi lenkosikazi mntana mina angiguli kwashushana wathi ngoba ngilayela izwi lakhe ngeke ngiphinde ngikulo sokuze kufike insuku uNkulunkulu angiphezulu ithi uhamba kancane lokho hayi sidalo nje angiguli mina ngempela ngiguli uGobindulu ngathi ngisemkhumbani zathi ingane zomntana wakhe ugogo sedlulile baba wathi sokubiza angancwathi ungafika ngagibela ngihamba komngcebo phakathi azangagule wagula izizibane ezincane nje sehambe emhlabeni kwakusho uThemba wathi ngoba ulalela izwi lakhe uGobindulu wagani ikhehla hayi ikhehla umuntu into ebanjwakho angazi kuthiwani lo muntu njalo ngoba sibizwa amakhehla ukuthi ihambela nje umuntu obanjwakho mayihamba yabona ophathwa kanje uGobindulu intombi ejongo wakana yena ngoba la ilizwi kaShembe ethi ukhipha uyihlo ejele uyihlo waboshela ukuthi wasi inkomo zomuntu wafika umndeni kuba mbopha ufele ngekhanda odakeni ijele lakhe udaka bamfaka odakeni bamveza ngekhanda uyabona zonke indawo kodwa ngeke azaphuma uyafuna ngimkhiphe ejele na efuma ingane ayazi uzokhishwa kanjani wayesethi kuShembe ke hamba ke uyokumfunela ke umndeni wakomhlawumbe kodwa endlini yakoPhilo kuba wadla inkomo zikaPhilo akuyona inhlahla engasehlela zonke le inhlanhla ehlela yena yedwa mawuthuko wayithola nawe yokuzuza inhlanhla enkulu kakhulu ukuthi uthola ukuthi kanti ugula nje ungasindi nje khona umuntu wakini okombethe umbethe ngecala wenza icala emhlabeni uhlupha kanti uhlushwa uyena inhlanhla le ngeke yehlele bonke abantu yehlele eMantulu phela enye indoda engangayibona ethempelini bengisonta kulo lapha emkhumbani okuthiwa isemseni ngeya kwaNtulu kusho ukuthi labantu bakwaNtulu mthaba banawo leyo nhlahla kwafika indoda lapho ukuthi kwekho nondo khona wafika indoda ekuseni bekufunda umthandazo yafika indoda yasibuka sonke bayibona ndibhalaza sibuka sonke sibuka sonke sakho lo muntu sibuka sonke ufuna lo muntu kanti khona umuntu amfunako uthi lo muntu masebuzwa yini ufunani uthi ngifuna ubusana ukhona ubusana hoy semphike ubusa uthi mfumeta kuthola mina ngimfuna bathe utheo uzosonta la cha asimazi ubusana zafika khona indoda ibumvangela bebusa ihlayida kuthola kokuthiwa ubusana sibongo sayo hayi akazafika ithi le ndoda hayi bathe utheo sonto emkhumbani hayi besithi hayi khona linye iphepha phesheshe savulambo samakona yini ithi le ndoda mina ngakwaNtulu ebusuku kufika indoda yakwaNtulu yafika yathi ngisekuwe nguNtulu mina thina sasingamazimsimi sidla abantu kwakuyinyama yethu abantu safa saboshwe ehokweni sethu sodwa sihlala sodwa kunamhlanje kodwa sokufika uShembe esihogweni sethu hawu madoda hlekazi wasesibini wafika wathi sendithethile icaleni sokushoda ubani nikhipha amaduna esithupha angakalisali inkonyana nizohlawula ngawo ngikhishiwe kuthiwa ngisekuwe ngizofuna amaduna esithupha uthi mthema ngithi hawu Mathias Topa, wathi uyakhonanda kulungisana wathi bese njengalapho phansi kwathi esinyeni kumkakho khona ihlule likhona umfana
yilona sobambela kulona osisiza wena sokuthatha sikusela esikhona khona uzobona kahle uthi ngamjaha lo muntu ngamfika khabo babazi inkomeni ngakayithi angifuni ukwenza lokho wayesethi ke hamba uyofuna ubusana kusakushembe nazo inkomo nami ngadula isithuba bese ngishiya kanjalo manje ngibuya eTaktoni manje ngiyomfuna lobusana bathi uzosonda la ufuna yena manje ukuthona uyena ufuna angisakushembe namadula isithuba akasala inkonyana imndeni enenhlanhla enqoba izeduko zawo isela emhlabeni lokhu umuntu kwabanjani iqala kayise wathetha walimela akanika kahle kumuntu ngeintombi ejonga sangazi nje eqome indoda engayazi akanika kahle lahlana ikhehla ezaphelwa zinsuku emhlabeni ingazi limbuzo lokuthi uma bani uthi babedlalele nje angeze ngambuza lutho Yade khula kuqala ukhule uzukhohle nazinyawo zakho inyawo zakho ungazazi ubuze kubantu abantu bathamba la bathi hamba wena ukhula ayisikhulu le ndoda bathi ayisikhulu kakhulu le ndoda wahlala nayo uMaNtuli wahlala nayo uMntu wahlala yenza phela izinsuku wafika abakamhlongo ubowa le ndoda abasebasho bamngena kuBinduku wasale ingane yodwa unyamazana wasala inhlabathi yengane ngambona ehlezi nazo ezasizalwa indodana yakhe eyayilale emathunjini kuthiwe lapha 46 kuthiwe umlayeliso kaJehova kanjani uyabusiswa egaleni kwakho nenzalo umzimba wakho ibisiyabusiswa unyamazana walala emathunjini abusisiweko yini waseyisayela nje ingane unkosikazi oyedwa ubhuduza lengane wasala ubhuduza lengane ukhona umfana osela kanjalo ngazi ukuthi ubuseka naye lapho bakubo lapho ngumhlaba yabona lapha sepage lezinto yabona ukuthi bamphile ngokwamlando bekho ngokwamlando engane idola khona uma sebe munye mthetho wakumbani zingakho anje ngebana ngikuhlempetho umuntu wabona sibusise wathola kanjani yena ngeke uzumbuza nami nje ngeke ngitshela mangasembela leyo nhlahla ngoba uNkulunkulu wathi angipha mina yaphunyuka yaphunyuka wayengiphile kodwa uNkulunkulu insizwe ezu11 nkosikazi yedwa angisebenzi kwezu11 nentombi embili ikhipha la khipha 13 ngihamba ngawulanda imbuzi segula ngamdlala ngathi hayi yima hayi ngifuna uzofa sosebenza wayesazale yapha phambili amanye imbuzi ukuthi kunjani kwathi kusemini angihlekisi kuba nje iqiniso phambi kwaNkulunkulu into ayingiphe uNkulunkulu kodwa kazafa bona umlambo wethu umlambo asisuze umlambo sibusiso masebe munye ngifane ngikumuzi akazi ingane ngiphumela ndani lapha esikoleni bangozi zikhuphuka la ngibuka mthini hayi thatha into kenjena wethu uyishwa engena uyiswasa la yedwa uzalwa indodakazi kadade ubaba umamncane ozala umlambo uzalwa umamncane uzalwa batshengisa udade wabo ubaba oyegani
Kansela mangani asakintombazane eyagana sishatha umhlanga ububayi osala kumlando enkulumana yabona ukuthi ububayi wasala naye sezayana yisi hayi mana zayo umthembu lapha ngaphesheya akazwayicabangeni wasala ingane wathi uxoxa ishiwe ikona leyo nsizwa Foyisa la esikoleni ilapha leyo nsizwa lesi ngesayipha insizwa nje igaliwe nayo inensizwa manje igama layo uxoxa ishiwe zixoxa ishiwe iqedwa zonke asiyeke sengixoxile manje kodwa ngijabulela into yodwa sesingene ukuthi kubani esikoleni kuthiwa manje kuthiwa 20 20 babili bana 5 20 sesingene ngomhla kaNkulunkulu asikhulekeni uNkulunkulu aphinde futhi asengezele sihloniphe kodwa hloniphe imisi esigane kuyona namadoda ahloniphe imisi ayigadileyo Shembe yazengeza insuku zakho uma kuya ngoba uyiphethe kahle emhlabeni wakazengeza lapha egibisile indodeni okuthiwa uMagamagema eyinkosi yesizwe ihloniphe abafazi babo bekhwabela umhlala phansi ushomba hayi inkosi ihleli phansi yathi inkosi yaNkulunkulu bangela ngoba balona amanzi yakhwabela Shembe ayikhwabela sayihlala sakho nzoxoxa nomkhulu bakho usahamba ngisafuna kanti uyamcashela nje la emathuneni Shembe uyokhuluma noyise bamtshela uyise ukuthi hayi akuthini ukufa lokho kungena nabafazi bakho amandiki lawo afuku Shembe kugwanisa lokho kugwanisa kosha kokho ngene ehlathini wabuya bathi noyise kumse esihlalweni bathi Magamagema abakazi beshonile bathi bonke cha bathi hayi bangayibo ukufa sengixoshile wayesethi ke kodwa ke nanti izwi engisenalo ngokuhlonipha kwakho uhlonipha abantu abazogana sengongezela insuku manje leyisu zoliphatha usozihudule ngesikhulu asukushembe wahamba bathi waphatha uMagamagema lapha kwadube wathi sekhathele sekhohliwe naye wadedela indodana eyibonisa igugu ingawazi beyinkosi wayidedela yathi yaphatha yafa sekuphela isikhathi hayi ukuthi yafa ukubulawa umuntu kuphela isikhathi kuyona ne esphiwe uNkulunkulu uthe kukhwinda umzukulu bathi abantu hayi uShembe wathi uzihamba ngesikhumba lo akahambe ngesikhumba kwabuyeni Magamagema liphathiswa waba uphinde ukufa uhamba ke emhlabeni kwayikane dedana basukuphatha abaningi ngisho ukuthi angasangezela Shembe insuku zethu sihlalele lapha emhlabeni lokho siyibhedela kanje ingane zixoxela ingane kona ngoba ingane bayikhuluma nje zithi umkhulu uthola ithuba ukukhuluma ingane kona wayibona phi lento eyenzeka kodwa khona swakho into engikhuluma ngayo yinto ekhona pha emhlabeni futhi emdinga umuntu osaphila enyameni mawuphila enyameni nje hlonipha ungahloniphi awukwazi ukubona ithelo lomuntu ngonyaka ugcina uhlaziwe inkombe seyihlaphuka inkosi ibusela ukuzwela amen sesiyabonga kuye onguye 181
akasifuni 181.